Turi mu gitondo cyo ku ya 26 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ni amakuru agezweho ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni amakuru agezweho hakurya y'inyanja ngari. Mu burasirazuba bwa Kongo ho biri gusandara ibintu byadogereye, ibintu birakomeye cyane. M23 nyuma yo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Kisangani Airport, amakuru aravuga ko M23 yariyo yagabye iki gitero kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko M23 yagabye ibitero ikoresheje indege z'ubwiyahuzi, ndetse ibi bitero bikaba byangije iki kibuga cy'indege ndetse ibice bitandukanye byo muri Kisangani. Amakuru aravuga ko hari abasirikare ba M23, Special Force ya M23 yamaze kugera i Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo. Iki gitero kandi cyashegeshe bikomeye cyane utudege dutoya twari turi kuri iki kibuga cy'indege, ndetse amakuru aravuga ko hari n'izindi ndege zaharasiwe z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, harimo n'izari ziri kwitegura kujya kugaba ibitero mu bice byo muri Walikare ndetse na Masisi, zari ziri gutegurirwa ndetse ziri gutunganyirizwa kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru kugeza ubu ngubu yose avugwa kuri ibi bitero ndakubwira ahashingiye, ndetse n'imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Gusa intandaro yabaye FARDC yarashe kuri Rumangabo muri teritwari ya Rucuro, aha hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23. FARDC yaraharashe, byabaye intandaro ikomeye cyane ndetse byaranasandaye mu burasirazuba bwa Kongo. Biba intandaro ikomeye cyane yo kuba M23 yaragize uburakari bukomeye cyane, ikaba yatangiye kubomora bikomeye cyane Ikisangani. Iby'izi ndege rero ndakubwira, iby'izi ndege za M23 aho zaturutse, dore ko amakuru agezeho aka kanya aravuga ko guhera ku isaha 12:20 zo ku munsi w'ejo hari n'izindi ndege M23 iri gutegura kujya kumenagura bikomeye cyane ahitwa Ikisangani n'ubundi, ariko ngo hakaba hari ibindi bitero biri gutegurwa n'ubundi ahitwa Ikalemi, naho ngo bakajya kumenagura bikomeye cyane ububiko bw'intwaro ndetse n'indege za Sukhoi ziri kuhategurirwa, naho ziza kugaba ibitero mu Minembwe ndetse no mu bice byo muri Masisi. Ndakubwira kandi ko abajenosideri ba FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bongeye gukora. Bisha abasivili 10 muri Masisi ndetse na Walikare, biba n'ingurube z'abaturage. Umutwe wa M23 batangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe muri Walikare ndetse na Masisi, bikozwe n'umutwe w'iterabwoba w'abajenosideri wa FDLR mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikare mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, yihanangiriza atanga umuburo, atanga nyirantarengwa kuri FDLR bakomeje kwica abantu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuvaho ngaho nsimbukira Bujumbura, mu murwa mukuru w'Ubujumbura, mu murwa mukuru w'ubukungu Murambabarira. Nyuma y'ijoro ryakeye amakuru aravuga ko mu mujyi wa Uvira, nubwo no mu nkengero zaho bitoroshye, ariko nyine hari kuvuga imirwano ikomeye, ariko Vice Minisitiri w'Intebe akanaba na Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gika Bombo Mandia Vita kugeza ubu ari Bujumbura, aho yagiyeyo aturutse muri Uvira nyuma yo kureba umutekano uko wifashe ndetse no kugeza disikuru ikomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo bari gutegura ibindi bitero kuri M23. Yerekeje Bujumbura mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Repubulika y'u Burundi, aho biteganyijwe ko aza kuganira na mugenzi we w'u Burundi yitwa Marie Chantal Nijimbere. Amakuru aravuga ko ibiganiro by'aba bombi biza kwibanda ku mubano w'ibihugu byombi mu bya gisirikare, ndetse nuko u Burundi bwakongera imbaraga mu bikorwa bya gisirikare bakomeje gufatanyamo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa mu kugaba ibitero kuri M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Ndaza kukubwira ko muri Senegal perezida w'inteko nshingamategeko yeguye nyuma yo kwirukanwa kwa Minisitiri w'Intebe. Mu cyumweru gishize ku cyumweru ku itariki 24 Gicurasi nibwo politiki ya Senegal yongeye guhungabana
ubwo perezida w'inteko nshinga amategeko yitwa Maliki Ndiaye yeguye nyuma y'uko minisitiri w'intebe yari amaze kweguzwa. N'ubutumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ndiaye yatangaje ko avuye ku mwanya we ndetse wari umushyigikiye bikomeye cyane yitwa Ausone Nsoko yanditse avuga ko ibi bidashimishije. Rero ibi byakurikiye uko guverinoma yose yasheshwe muri iki gihugu cya Senegal. Ni kimwe mu bishobora kugenda bigakururuka mu nteko nshinga amategeko bikaba byanasiga abayobozi benshi beguye muri iki gihugu cya Senegal, kuko ku mugoroba wo kuwa gatanu ku itariki 22 Gicurasi nibwo perezida wa Senegal yirukanye minisitiri w'intebe nyuma y'uko umubano wari umeze nabi hagati muri guverinoma ya Senegal. Rero kuba minisitiri w'intebe yaregujwe bihita bivuga ko nyine guverinoma yose yeguzwa ubundi hagatorwa bushyashya haherewe kuri minisitiri w'intebe. Ni nako mu bindi bihugu byose ibyinshi bigenda. Reka ibyo byose n'ibindi nakubwiye mbivi muzini muzingo 5 kuri 5. Reka mbahereza ikaze n'abasaba gukora subscribe, nicyo kintu cya mbere, ndetse no gukomeza kubana natwe, muduhe comment, share na like kugira ngo tubone ko mudukunda ndetse n'ibyo dukora. Reka munyemerere mpere Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 wagabye igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Kongo, aho amakuru atugeraho avuga ko ibi bitero byibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga kugaba ibitero mu duce twa M23. ni ukuvuga ngo utudege dutoya twa drone z'ubwiyahuzi ndetse drone zo mu bwoko bwa kamikazi zazaga kugaba ibitero muri teritwari ya Masisi na Walikale ziturutse Kisangani, M23 ngo yazirashe. Iki gitero kandi cyashigishe bikomeye cyane ububiko bw'intwaro zo mu bwoko bwa D-4. Izi ntwaro zarindaga ikirere cya Kongo, ndetse amakuru aravuga ko iki kibuga cy'indege ngo cyashenwe kuko nta ndege iri kuhagwa. Amakuru atugeraho ndetse n'amashusho turi kubona aragaragaza ko intwaro zangiritse bikomeye cyane nyuma y'iki gitero. Iki gitero kibaye nyuma y'igihe kinini ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakagaba ibitero bikomeye cyane mu bice byo muri biri kugenzurwa na M23. Ni ibitero bya drone z'indege z'intambara biri kwibasira ibice bituwe cyane muri AFC bigenzurwa na ISM 23. Mu mezi ashize nibwo ibitero byinshi bya drone byaturukaga Kisangani byagiye bivugwa byibasira uduce twa Minembwe, Masisi, Rubaya, Rumangabo ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Hari amakuru avuga ko bamwe mu bakozi b'abasirikare ba gisirikare b'inzobere mu gukoresha drone n'ibikoresho byo kuyobora ibitero byo mu kirere bari bamaze igihe kinini bakorera kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani bifashisha ubufasha bw'ingabo z'amahanga, ndetse amakuru aranavuga ko bafatanyaga bikomeye cyane n'abasirikare b'Ububiligi. ISM 23 imaze igihe ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa gukoresha utudege twa drone. Bivugwa ko utu tudege n'ubundi ari tumwe mu two igihugu cy'Ububiligi cyahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza kugaba ibitero mu bice biri kugenzurwa na M23. Ikisangani ifatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Shopo. Iyi Kisangani kandi ifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bikorwa bya gisirikare kubera iki kibuga cy'indege cya Kisangani gifasha bikomeye cyane gutwara ibikoresho bya gisirikare n'ingabo ndetse no kuyobora ibikorwa byo mu kirere mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bya drone kandi muri aka gace ka Kisangani bimaze gufata indi ntera, kuko M23 n'ubugira gatatu irasa kuri iki kibuga cy'indege. Bivuze ko M23 ihafite target ikomeye cyane. Ni nako ibi bije bikurikira aho M23 imaze iminsi nayo igabwaho ibitero muri Masisi, muri Walikale. Ibi byateje n'ubundi umujinya w'umurandura nzuzu y'umutwe wa M23 ukarasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho kugeza ubu ngubu amakuru yatangazwa ku munsi w'ejo yavugaga ko ibitero n'ubundi byangije bikomeye cyane ububiko bw'intwaro ndetse n'indege za drone zari ziri kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru avuga ko indege ebyiri za M23 za drone arizo zashegeshe bikomeye cyane iki kibuga cy'indege. Icyakora amakuru aravuga ko iki gitero cyasize ikigo cyahurizwagamo ibitero bya drone by'ingabo za leta ya Kinshasa gisenywe. Amakuru aravuga ko ububiko bw'intwaro za leta ya Kongo z'igisirikare cya leta ya Kongo zatwitswe. Kugeza ubu ntiharamenyekana
M23 icyo yabigamije, ndetse gusa hari amakuru avuga ko hari special force ya M23 yamaze kugera ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse no mu murwa mukuru w'intara ya Lushopo muri rusange. Ibi bitero kandi bikunze guhitana ubuzima bw'abaturage benshi, ndetse mu minsi yashize hari n'amakuru avuga ko M23 ibi bitero yagabye muri Kisangani byahitanye umwe mu bakoloneli bakomeye cyane mu ngabo za leta ya Kongo. Ibi bije bikurikira M23 nayo ibitero yagabweho byasize bihitanye Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni ibitero bya FARDC n'ubundi kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani, niho ibitero byaturukaga bikaza kurasa muri Masisi byasize nyine binahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma. Ibi byose biri mu biri guteza umujinya umutwe wa M23 hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka munyemerere mbabwire ko abajenosideri ba FDLR bishe abasivili 10 muri Masisi ndetse no muri Warikare, ndetse biba n'ingurube z'abaturage. Umutwe wa M23 watangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi b'imitwe y'abajenosideri ya FDLR ndetse n'abazalendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aravuga ko M23 itangazo yasohoye rivuga ko ibi bitero byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru ku itariki 24 Gicurasi 2026 ahagana ku isaha 4 z'ijoro. Amakuru aravuga ko rero ahagana ku isaha 4 z'ijoro itsinda rinini ry'abarwanyi bo muri FDLR bifashishije intwaro ndetse bafatanyije n'abazalendo bagaba ibitero bikomeye cyane byateguriwe mu midugudu ya Malemo ndetse na Kalembe, bihitana ubuzima bw'abaturage muri Masisi. Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, yavuze ko muri Malemo abaturage 7 bishwe, abandi 3 bagakomereka bikomeye cyane. Aha ndetse no muri Kalembe aho havuzwe abantu 3 bishwe, naho 9 bagakomereka, ndetse abandi baranashimuswe, ndetse amakuru anavuga ko inzu z'abaturage nyinshi zatwitswe. Aha Kalembe ni muri Warikare, abarwanyi baba FDLR ndetse n'abazalendo banishe kandi abandi basivili 3 bakomeretsa abandi bagera ku 9, ndetse bashimuta umukuru w'umudugudu. Kugeza ubu ntiharamenyekana aho aherereye, n'umudugudu wa Kalembe nyine. Amakuru kugeza ubu ngubu nk'uko bitangazwa na Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, aravuga ko mbere yo kuva muri aka gace abarwanyi banasahuye abaturage mu mudugudu wa Bweru, ndetse banatwara inka 11 n'ingurube nyinshi cyane. M23 yashinjije ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa gukomeza gufasha no gukorana n'abajenosideri ba FDLR, ibintu yavuze ko biri gukomeza guteza umutekano muke no gukorerwa urugomo kw'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugaragaza n'ubundi ubugome bw'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bakomeje kugirira abaturage bo mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Iyepfo. Reka munyemerere nsimbukire mu Bujumbura. Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ategerejwe i Bujumbura mu murwa mukuru w'ubukungu. Ni nyuma y'ijoro rya mbere mu mujyi wa Uvira, aho yahavuye yerekeza mu nkengero za Uvira ndetse ahita yerekeza i Bujumbura. Amakuru aravuga ko Gika Bombo Mandiavita, minisitiri w'intebe wungirije akanaba na minisitiri w'ingabo, yerekeje muri Bujumbura, aho biteganywa ko agiye kuganira n'abayobozi batandukanye barimo na minisitiri w'ingabo muri Repubulika y'u Burundi yitwa Marie Chantal Nijimbere. Ibi biganiro byabo biribanda kandi ku bibazo by'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi mu rwego rw'akarere, ndetse gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano muke. Biteganyijwe ko kandi impuguke z'impande zombi ziza kugirana imirimo yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye mu bya gisirikare ku ngabo z'u Burundi zikorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ubufatanye mu bya gisirikare, mu gihe kugeza ubu ngubu amakuru menshi avuga ko igihugu cy'u Burundi kiri guteganya no kohereza izindi ngabo ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu gukomeza guhangana n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka kandi munyemerere mbabwire ko uwari minisitiri w'ingabo yatorewe kuyobora inteko ya Uganda yitwa Jacob Malkos. Ni muri Uganda. Aboti wari minisitiri w'ingabo muri Uganda yatorewe umwanya wa perezida w'inteko nshingamategeko muri manda ya 2026-2031, asimbuye Annette Amonge uri gukorwaho iperereza ku byaha birimo inyerezwa ry'umutungo w'igihugu. Uyu munyapolitiki akanaba n'umunyamategeko
yatowe ku itariki 25 ku majwi 441 Mwiru wagize amajwi 60 na Minisitiri w'Ubutabera yitwa Norbert Mao wagize amajwi 15. Nyuma y'umwanya muto atowe yarahiriye imbere y'abayobozi bakuru barimo na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, anashyikirizwa ibikoresho birimo ibirango by'igihugu, igitabo cy'itegeko nshinga n'imyambaro yihariye ya Perezida w'inteko. Abbott yatangiye guhabwa amahirwe yo kuyobora inteko nshinga amategeko ya Uganda ubwo Amonge yatumirwaga mu nama yabereye mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru wa Uganda i Kampala, mu gihe muri Gicurasi ku itariki 15 ategekwa kutongera guhatana kuyobora inteko nshinga amategeko. Kugeza ubu Amonge kudahatana byaturutse ku birego ashinjwa birimo kunyereza umutungo w'igihugu. Ibi byanatumye ingo ze zose ziherereye i Kampala zisakwa. Polisi ifatira imodoka ze zigera kuri 3 zirimo na Rolls Range Rover ndetse na Land Cruiser, Mercedes Benz ndetse na MG Luxury. Ku itariki ya 11 Gicurasi nibwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akanaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yari yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko Abbott ariwe uzasimbura Amonge. General Muhoozi kandi yaciye amarenga ko Thomas Tayebwa usanzwe ari Visi Perezida w'inteko nshinga amategeko ya Uganda ashobora kongera kugirirwa icyizere muri manda ya 2026-2031. Ni nako kandi andi makuru nuko Perezida wa Kenya Samuel William Ruto, abarinda Perezida Samuel William Ruto bahinduwe igitaraganya. Umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya yitwa Douglas Kanja Kilonzo yahinduye abayobozi b'umutwe wa polisi barinda umutekano wa Perezida Samuel William Ruto wa Kenya, nyuma yaho umuturage abaciye muri humye akamugeraho ndetse akanamufata ku rutugu. Ubwo Perezida wa Kenya Samuel William Ruto yahaga ubutumwa abaturage bari bari mu isengesho ryo gushimira Imana mu gace ka Ganze kari mu karere ka Kilifi ku itariki 24 Gicurasi 2024 nibwo umusore yacitse abarinda umukuru w'igihugu amusanga mu ruhimbi amukora ku rutugu. Mu mwanya muto abashinzwe umutekano wa Perezida Samuel William Ruto bahise baramukurubana ndetse yisanga hasi ndetse baza kumuvugisha nyuma bamubwira ko bitemewe. Iki kibazo cyaturutse ku mpaka zikomeye cyane zahise ziza muri guverinoma ya Kenya, aho Perezida Samuel William Ruto ati kuki abaturage bacika abarinda umukuru w'igihugu bakaza kubonerana Perezida Yoweri Kaguta Perezida Samuel William Ruto. Umuyobozi wa polisi ya Kenya yahise atangaza ko yashyizeho itsinda ryihariye rishinzwe gukora iperereza ku buryo uyu musore yageze kuri Perezida William Ruto, anateguza ko hagiye gukorwa impinduka zikomeye cyane mu barinda umukuru w'igihugu. Muri indi tangazo ryashyizwe ahagaragara na Kanja yatangaje ko Noah Kilugwa Monjo wari umuyobozi w'umutwe wa polisi n'abarinda Perezida William Ruto yakuwe kuri izi nshingano asimburwa na William Sawe Judah Matthews. Wiyo yari mu kiruhuko cy'akazi yasabwe kukigumamo mu gihe ategereje gushyirwa ku kiruhuko cy'izabukuru. Ku mwanya w'umuyobozi wungirije w'umutwe w'abapolisi barinda umukuru w'igihugu yahise asimburwa n'uwitwa George Kilele. Reka munyemere nerekeze muri Senegal. Muri Senegal hari amakuru menshi cyane. Mbere y'uko mbabwira wenda ibiri kuvugwa muri Senegal gato, reka mbanze mbabwire ano ma update angezeho mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inkuru turi buze kugarukaho mu makuru yacu ataha. Muri Uvira hagaragaye abandi basirikare benshi b'u Burundi bari kwinjira muri Uvira, n'ubundi nta kindi kibazanye n'ibitero ngo baje kugaba ku mutwe wa M23, ariko turigarukaho mu makuru yacu ataha. Senegal, perezida w'inteko nshinga amategeko yeguye nyuma yo kwirukanwa kwa minisitiri w'intebe. Ku cyumweru ku itariki 24 Gicurasi nibwo politiki ya Senegal yongeye kuhungabana bikomeye cyane.
ubwo perezida w'inteko ishinga amategeko yitwa Malik Ndiaye yeguye nyuma y'iminsi itageze no kuri ibiri neza minisitiri w'intebe yirukanwe mu mirimo ye. Mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, Ndiaye yatangaje ko avuye kuri uyu mwanya we. Uyu ushyigikiye bikomeye cyane minisitiri w'intebe wirukanwe yitwa Ausome Soko yanditse ati, nyuma yo gutekereza byimbitse nahisemo kuva ku mwanya wanjye wo kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal. Iki cyemezo gikomoka ku guhitamo kwanjye ndetse no kuyoborwa mbere na mbere. Ati si ugusobanukirwa inzego, inshingano rusange ndetse n'inyungu rusange z'igihugu, ahubwo ni amahitamo yanjye. Kwegura kwa Malik Ndiaye nk'uko tubikesha ikinyamakuru RFI bije nyuma y'amasaha atageze no kuri 48 perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal afashe icyemezo cyo gutandukana na Ousmane Sonko. Ku mugoroba wa gatanu ku itariki 22 Gicurasi 2026 nibwo perezida wa Repubulika ya Senegal yirukanye minisitiri w'intebe nyuma y'uko umubano wari umeze nabi utifashe neza hagati ya guverinoma ndetse na perezida. Guverinoma yose yahise iseswa icyo gihe cyo kimwe, ndetse bishobora no kugera ku nteko ishinga amategeko yose. Ubundi mu bihugu byose ndetse n'ibihugu byinshi hirya no hino ku isi, iyo minisitiri w'intebe ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko beguye, tayari guverinoma yose ihita iseswa. Kugeza ubu ngubu rero mu gihugu cya Senegal ibikomeje kuvugwayo ni byinshi, ndetse byanatumye bamwe mu baperezida batandukanye batangira kuvuga ko bamwe mu bayobozi ndetse n'abasesenguzi batandukanye kuri uyu mugabane wa Afurika, cyane cyane abavuga rikijyana, batangiye kuvuga ko iki gihugu cya Senegal kiri mu mage akomeye cyane. Reka munyemerere mbabwire ko iyi nkuru ari nayo nsorezaho. Umufana ukomeye cyane wa Arsenal muri Uganda yishwe nyuma yo gushyamirana n'umufana wa Manchester United. Polisi yo mu mujyi wa Kampala muri Uganda yatangaje ko gukora iperereza ku rupfu rw'umumotari w'imyaka 34 usanzwe ari umufana ukomeye cyane wa Arsenal, aho yapfuye nyuma y'amakimbirane ajyanye n'amarushanwa y'umupira w'amaguru hagati y'abafana ba Arsenal n'aba Manchester United. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa mbere ku itariki 25 Gicurasi nibwo polisi ya Uganda yavuze ko ibi byabaye ku mugoroba ku cyumweru ku itariki 24 mu gace ka Bakuri muri Kampala. Umuvugizi wa polisi ya Kampala yitwa Metropolitano Rafael Kawala yatangaje ko polisi ya Kampala iri gukurikiranira hafi by'iki cyaha cyo kwica umuntu cyabaye ku itariki 24 Gicurasi hafi ya saa 12 n'igice z'umugoroba muri ako gace nyine ka Bakuri i Kampala muri Centre Division mu karere ka Kampala. Polisi yamenye ko uwishwe yari yitwa Denis atuye mu Bakuri nyine mu gihe yatwaraga moto nto izwi nka bodaboda mu gihugu cya Uganda. Abakora iperereza bavuga ko amakimbirane yatangiriye mu bwumvikane buke hagati ya Denis n'undi mugabo witwaga Musilamu. Polisi ya Uganda yavuze ko ibimenyetso bya mbere byerekana ko kuri iyi tariki no kuri iyi saha byavuzwe kuri iyi saha nyine nakubwiye haruguru. Uyu Denis usanzwe ari umufana wa Arsenal yagiranye ikibazo n'uwo Musilamu ubikeka ko ari umufana wa Manchester United. Itangazo rya polisi rikomeza rivuga ko aya makimbirane ariyo yavuyemo urupfu rwa Denis, aho yakubiswe na Musilamu ikintu kimwe mu mutwe ahita ahasiga ubuzima. Abayobozi batandukanye bemeje ko bagiye gushaka uko bafata ukekwaho ibi byaha ubundi bakamushyikiriza inzego z'ubugenzacyaha. Polisi kandi yanemeje ko umubiri wa Denis wajyanywe ku bitaro bikuru bya Mulago kugira ngo hakorwe isuzuma ku rupfu rwe ndetse n'icyateje urupfu muri rusange. Ni nako kandi hano mu Rwanda, wenda nkiri kubivugwa kuri Arsenal, abafana bakomeye cyane b'ikipe ya Arsenal mu Rwanda bishimye mu buryo
gikomeye cyane. Abafana ba Arsenal bishimiye gusoza umwaka w'imikino wa 2025-2026 muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza yasize ikipe yabo itwaye igikombe cya shampiyona. Ni igikorwa hano mu Rwanda cyatangiye ku cyumweru ku itariki 24 Gicurasi, aho abakunzi ba Arsenal bo mu Rwanda biganjemo n'abari mu ishyirahamwe ryabo barimo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Eugene Nduhungirehe bahuriraga muri Kigali Universe. Aba bose bakurikiye umukino w'umunsi wa 38 wa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza. Arsenal yatsindaga ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko kwegukana igikombe cya shampiyona kuri Arsenal bisobanuye ikintu kinini cyane kuri Palace, bisobanuye ikintu gikomeye cyane ku Rwanda nk'umwe mu bafatanyabikorwa bayo. Ati hari hashize imyaka 22, ati yari myinshi cyane, ati twari dufite inyota, ubu rero igikombe twarakibonye, ati tukaba twishimye cyane, ati twishimye nk'abafana ba Arsenal ariko nanone twishimye nk'abanyarwanda kubera Visit Rwanda. Hari hashize imyaka 8 turi mu bufatanye na Arsenal, ati twibaza igihe tuzatwarira igikombe tugaheba, ati ku mwaka wa nyuma, ati baduhaye impano nziza y'igikombe, ati tugomba kwishimira twese, ati nubwo amasezerano yarangiye ariko Arsenal izakomeza ari Visit Rwanda uko byagenda kose. Minisitiri Nduhungirehe yongeyeho ko akazi gakomeye cyane ko gushyigikira Arsenal mu mikino iri imbere bigiye gukomeza, ndetse no mu mukino wa nyuma ya UEFA Champions League, aho ikipe ya Arsenal izahura n'ikipe ya Paris Saint-Germain ku wa gatandatu ku itariki 31 Gicurasi 2026 murambabarira, ndetse ni umukino uzabera hariya ku mugabane w'Uburayi, ndetse u Rwanda ngo binyuze nyine muri Minisitiri Nduhungirehe avuga ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye gushyigikira ikipe ya Arsenal mu buryo bwose bushoboka. Reka mbabwire ko hakurya y'inyanja ngari, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko rwose nta gihindutse igihugu cya Iran nigikomeza ibitero, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigiye kwatsa umuriro ukomeye cyane ndetse w'imbaturamugabo ushobora no kuzarenga uburasirazuba bwo hagati. Ni mu gihe Iran yo ivuga ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidashaka amahoro muri ibi bintu, ndetse igihugu cya Amerika ntabwo gishaka amahoro. Kugeza ubu ngubu ntiharamenyekana ese Iran yaba ishaka kugaba ibitero kuri Amerika nanone, dore ko ibitero bimaze iminsi byarahagaze, impande zombi ziri kurebana ijisho ribi, uruhande rumwe ruri kureba ijisho ribi urundi rukareba ijisho ribi urundi. Reka mbashimire ndetse nanababwira ko rwose mukwiye gukomeza kubana natwe. Hano ni ukuri amakuru yizewe wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Njye nisanze Fred Jarimura, akantu ku kandi. Bye.